Pero tungod siguro sa grabing prayer, paghangyo sa tibuok katawhan sa Davao del Sur o sa uban pang makasigpit ng mga probinsya, nihangyo sa labaw makagagahom, pabalik ka ang imong anak. Mutuo mog milagro, para nako nagmilagro gyud to. Kay base sa ato ang mga pagpangutana, gikan pagkasiro sa iyang vital sign ni Saka, hangtod sa makasulat na, makabasa na, so nagmilagro tungod kay tibuok Davao del Sur, nagampo og naghangyo sa atong buhi nga Dios. So gipagbigyan ta, gipabalik si Gob. Igikan sa zero iyahang vital sign, ni Saka man hantod sa nagnormal. Milagro yun na. So naabtan og pila pa ka days. May bigituyo sa atong buhi nga Dios kay para kita nga mga nagpangga ang Gobernador Cagas, dili ta masakitan pag-ayo, makapreparar ta. Siguro unta ato sa June 4, panahon na gito nga sundoon na si Gob sa Creator, ang ato nga buhi nga Dios nga nasa langit. Pero tungod kay nihangyo man ta para makapreparar po tagi pabalik. So sa nahitabo niya atong June 10, di ba unsa may gibati nato, medyo dawat na nato. Dili na kayo ingon niya grabe nga murag gipikas ang imong kasing-kasing sama sa gibati nato atong June 4. Nanay nang gawas yung mga fake news. Nagkuha ninyo ang punto nako diya. At least dawat-dawat na to. Nya nawala si Governor Cagas alas 5:30 sa buntag sa Pizza G sa Hunyo. Tuod man, grabe ang ato pag-admire sa usa ka Governor Dodo Cagas tungod sa iyang pagkasiya, pagka-dedicated public servant, nya manghinayang ta. Pero kay mao lagi na kinsa man ta para mubuot sa dagan sa panahon. Sakit o guol na nga bahin, pero sa pikas bahin, magpasalamat ang anuman. Kay wala gihapon na butang sa peligro ang ato probinsya sa Davao del Sur. Pasalamat gihapon ta mga bay kay ang gobernador nga mupuli o nipuli kaniya ang iya rapong anak. Ang lisod ato kung ang vice governor absinot. Ang lisod kung ang vice governor nato immoral, di ba? Labinag ang hunahuna personal interest lang ang unahuna. Di ba? Kana, grabe gid noon atong kalbaryo, ana. Nawala pa si Gobernador Cagas, pulihan pag vice governor nga immoral. Pero sa laing bahin, pasalamat gihapon ta kay ang nipuli, anak sa Davao del Sur. Bugtong anak ni Gobernador Dodo Cagas. Kana na lang kay, wa naman gyud tay mahimo, ana. Gikuha naman yun si Gob. Sama pod nato, sama pod sa to ang mga kanuno-nunuan, kaparintihan niya gipangkuha usab. Mahitabo na sa tanan, walay si bisang kinsa ang dili moagi ni ana. Walay si bisang kinsa kanato ang mo dikta. Diktahan nato ang panahon. Magbuot akong kanus-a, dili. Mas labing mutuot ang mga bay nga ang atong kinabuhi nga lumalabay, wa gyoy makahibaw kung kanus-a. Pwede karon, pwede unya, pwede ugma. Simbako. Di madalag simbako na. Nakoy nakatunan, dapat sa matag karon og unya perminti tang muhimo og maayo nga makapahimuot sa Dios. Share na ko ni sa inyo, may na lang makapuntos taani sa langit. Kay basta ba daw mo share ka sa maayong balita, puntos ba daw na at least na kay tao na kay sigaingon nga na sayod kung sa angay himuon para sa kaluwasan, gisiran nimo nakahibalo. Mao na nga tabang-tabang mo din ha og share, no, unsa isulti sa inyong mga pastor, sa inyong nasabtan, bahala ginagmay nako na nagtabang para sa uban o para sa imuhang kaugalingong kalag. O sa himuon para maka adto tag langit, maghimo og maayo. Ayaw himo ang maayo nga kanang ugma na ko maghimo og maayo, di pa bito ko mamatay. Kay wala may nakabalo kung kanus ata makwaon. Ug magmahay ka pastilan, wa jud ko kapagay pasaylo sa Ginoo da. Wa jud ko nakahimo sa maayo da kay giugma-ugma pa manggod nako, wa man ni ko naugmaan. Init kay impierno. Diba? Daghan patag pwede paladman ana
Sumanay mo na to ha, mangayo ta kanunay og pasaylo. Kay kitang tanan dili man ta perpekto, makasala man ta, pero ang Ginoo tungod sa iyang pagkabuutan ay pagkagamhanan, makapangayo ta og pasaylo iyang dawaton basta sinsiro ang ato pagpangayo pasaylo, dili nang kanang plastikan. Ha? Ginoo dili ba ng tao? Ang tao pwede nimo na plastikan ba nang mga ikag pasaylo dia, pero ang imuhang likod nga naong nimo gamugtok. Dili na ingana ang Ginoo ba? Mangayo kag pasaylo, sincero, down to earth. Bisa kag kinsa man ka. Bisan pag nakadawat kag pila ka payout. Bisan pag naka-invest ka diha, naka-pay-in ka diha og kanang dako-dako, hubo at tanan unsay naa nimo. Ang imong mga mahalon nga mga kabtangan sa imuha, wa gyud kay madala din na luhod, pangayog pasaylo. I-down nimo imuhang kaugalingon nya mura kag bata nga way buot. Nganong bata nga way buot kay ang bata di pa manakabalo magpasigarbo. Unsa may naabot nimo sa imong kagalingon, hubuan ang tanan. Tinud-anay nya mangayo og pasaylo kay pag-abot sa panahon nga wa nimo damha kwaon kaniya. Kada minuto ka bisa asa ka mo adto perminti ka mo sampit. Lord, bulakaw ko karugkuan, tabangi ko ani. Mo amin ba ko say di ba ko makaingana ba? Pero paningkamutan na to na mga igsuon para mag-uban to sa langit. Kung naman tay goal sa to ang kaugalingon dinhi sa ibabaw sa kalibutan, kung sa may goal nimo, gusto ka maging unsa, di ba himuon yun na nimo? Maayo man na. Pero dili nato kalimtan ang pagpreparar sa itong kaugalingon. Ato nga goal po niya matawag nato nga mao ang maabot po tag langit. Dili po na nato walaon. Samtang gihimo nato ang mga steps para makabot nato ang ato ang gustong maabot dinhi sa kalibutan. Ano ba ang gusto mong maging? Dili po nato biyaan ang ato pong mga lakang para maabot po ta sa goal sa atong gipangandoy nga langit. Kay kung madoktor man ka, mamaistra man ka, o mahimo man ka professional, makuha nimo ang imong gustong maabot sa kinabuhi, dinhi ra man pud kutob. Nagani uban din ha mga igala nga maupay pagkaabogado, namatay. Nakabot na unta niya ang iyang diploma, ang iyang certification, pagkaugma, patay. Pila ka tuig niyang gigugol iyang kinabuhi para maabot lang na. Pero patay, wala niya napahimuslan in town. Wala niya na-enjoy. Ang pila ka tuig niyang gisakripisyo, wala niya natagamtaman. Pero kung imuha po ng pangandaman ang kinabuhing o ang final destination sa imong kinabuhi, akana pinaka-boom, successful sa imong kinabuhi nga, walay doubt, mura na kong pastor ani. Wala ko'y oras, lami musulti nga na makashare ta nang ingana mga igala kay pagsubay mangguna ko na anang nahitabo kang Gobernador Dodo Caguas ba nga dako yung kayo og nawala sa ato. Gani si Mayor Joseph Caguas nagsulti nga dako kayo nawala sa ato nawala iyang uyuan.